Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku-video le. This is the week of entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ukuthi lihlale likwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Angazi ukuthi kwenzakalani, but after watching that episode, akusi episode A1 nje but ukuphela kwa episode 10 lokuqala kwa episode 11, ivoice yami ayisajabuli, angisekho kumood. So umseleki ke yena usesibhedlela. Umacele uqeda kuhambisa umseleki esibhedlela. Akusuye umhambisileyo but ube landela emuva ngemoto yakhe. Usefonela amanye amakhosikazi kaMseleki sebehlangene esibhedlela. Bayavumelana nje ukuthi kungcono amafoni akhe umseleki athathwe kwenzele ukuthi arrest esibhedlela. Kujengisela ukuthi indoda yabo bayayithanda, nami ngijabule ngakho ke khonokho. Ngemva kwakhonokho ke umacele ucela amanye amakhosikazi ukuthi behlangane babonisane ke ukuthi kuyini okuzenzakala njalo ukuthi behlanganise amakhanda abo lenhliziyo zabo ezibuhlungu. So kufikile ke isikhathi sokuthi behambe endlini, sebefikile endlini ukukhanya umacele, umakhumalo lo Mangwabe. Umayeni yena akakho. Umacele ufonela ke umayeni uyambuza ukuthi ungaphi. Umayeni usebuza ukuthi ngikhuluma lo bani. Angifuni uqamba amanga, ngibona zathi bekuyi disrespecta okungayenziyo. Kodwa na ke ubuzile umayeni ukuthi ngikhuluma lo bani. Umacele nje wazihambla wachiyana lakho, waziqoqa nje, wazenza umuntu oright, waku-ignore waphendula nje ukuthi hayi ngumanto. Kodwa nalokho kutshengisela ukuthi umayeni akahloniphi ngisho kayi-1. Umayeni yena wabesithi ngeke akwenze ukubuya ku-meeting, bangayenza i-meeting yabo bebodwa, yena akafuni kuyingenela. Umayeni usesitshengisile ke ukuthi yena ngumuntu onjani. Yingakho ke ukuphela kwe-video le lokho sisizwa ubuhlungu ngomseleko sesibhedlela. Make sure uya subscribe ulimelele nje enye video elandelayo.